Сәлем достар. Және бізге Супер Рally бүгін біз не ойнаймыз? Sky Factory ойнаймыз. Сосын мұнда бұл Skyblock блоктармен мұнда генератор болмайды бізге де беріледі. Сложнее без так. Узнаем кого. Şimdi woodmaster var. Создать чувство. И беги. Самиральный кирпич. Havaya atıram. Direktör tek çalarım sistem oldu. Şimdi sonradan var daha. Генераторы будут. Селектор залпи. Без деревьев сажения с киви. Сосын Саймс механизм. Да, Industrial Craft Paver. Суарсылау механизм жасаймыз. Краник бар екен. Сейф бар. Да, ловит. По скелету рядом того не будет свет будет. Но не хочу спин. Камера соединена. И колонна попу жасайнаған. Ағаштар тратить ететін уақыт келді. Саженецтер бізге қатты қажет. Біз оны қайтадан өсіріп ағаш шығарамыз етіп. Сосын бізде ағаш болды.
Иногда саженец наступал пек. Присокосная ему канавик. Он без качения вызнак есть. И катащиновая это болтается. Клюк красовки так пуски. Это без болтача садок. Сонал. Драм. Это клюк аварам sıklık. Kırık uçasayımız. Biz kendi ağaçtayımız. Tırpağı uçasayımız. Kırık uçasayımız. Olsun. Yok benim ağaçsında. Sonra içeri çıktık. По количестве лет. Червячок бана шелко. Жадинда позвонит жить. Позвонил. Я Саймс. Источник. Я Саймс. Нет. Ну я суп бесконечный Фадер Саймс.